Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Traumir thani somthum cholni ni a video bulletin nan Indian Coast Guard long thar hi hanbel chiang don tiang Indian Coast Guard ICG chuan long thar han lei bel le ta a mingatan sajak antia National Security Advisor Ajit Daval chuan nimin inrin ni me ni somni pakwa khan khu hon na anei Indian Coast Guard te hian enge anti ber enge an na ber ni ang Indian Coast Guard te hi tuipui ven himna lam kai hnoi lama chuan au paberan ni meka tuipui le a che vel ven him na te tuipui le a che vela chan chua na tho te chu an na poimo berte zinga mi ani tuipui a suam mangche na do le ta met mit turte atul dan angzelin Indian Navy te ne nan thok dun thina ni Indian Coast Guard hi February ni khatsang khazakwa somsari pasari khan dinani a Indian Parliament da Coast Guard Act 1978 manganem ni ani Indian Army ang bokin Ministry of Defense noya omani ve boka India ram tuipui territorial waters chung contiguous zone le exclusive economic zone huam china thune na an na yani Official statement na alandanin Indian Coast Guard long sajak hi Indian Coast Guard patrol long meter zale panga asai an nei zinga pathum na ni a Ajit Dawalin he long atlang zarna hian Defense Secretary Ajay Kumar te Indian Coast Guard Director General Krishna Swamy Nataran te po antelani he long thar sajak ti hi inral ring vigilant ti na ni a Indian Coast Guard chu India tuile a che vela che chuak tura anin ral rin zia le engchona po ma chhon tura anin pe zia tilang tu ani ome he long hi India tual chung long tuk tupol Goa Shipyard Limited ho kut chuak ani a khol hi tun lai thayang beradon ni in a khalna le a mun le ma chuina navigation call te in biak po na man ruwa communication equipment anda zong zong te po khovel thiamna chuana aya tha ombik lo tura ngai ani a athuak bur a sensor le a khol in rem le in chuk tu dan zong zong a machinery po du thu sam thlapani ti in Indian Coast Guard ho tu te chuan an soi he Coast Guard long thara hian buffer gun an ti India chuan chu vu ani a tin SRCG gun adot som pani point pasari alien pani ngot mai tuipui le a che vel ven himnan du huna hol kwal pop pop thei tura buna ni boka kang thelna khol thamang kheng chu vu ani boka ni helong hian rig room thil le tuipui le a che vela chan chuan na tho nan te chet vel na a ama pui tur helicopter pakhat engine pani mangchi chu a phurtela tin long tleng chak chi tui mai mom ang maya tui chunga chet la thiam chan chuan na tho na na man tur long pali a phurtela tin tui puya oil lo pu chuakin emo he longin oil a phur tui puya lo pu ru ani po in a hiplet na tur khol thatak bunani bok he sajak hi ton sang ni zathum somnga arit ni in diesel engine pani kilowatt sang kwa za amanga he khol hi andar kar khata km somli pariat velin he long hi anorkal purpur thayani he long thar hi Porbandar base Coast Guard Fleet and Golden Noya omdona Porbandar han soita ka chuan kanu panlaya middle school vela Mahatma Gandhi chanchin kanzir ka hrechuak thut mai he Porbandar hi Gujarat state omni in Mahatma Gandhi pian na khwa ani e heta hian Indian Coast Guard Fleet lian taka ommeka he long thar hi India exclusive economic zone a tir ani dona en thli thlai le en thlak na athok don ani he long hi tunge en kol don sipaina ranten India long te hi an en kol ngot theilawa ti dan phungan nei veka he long en kol tur po hian Deputy Inspector General Sanjay Negi le officer som pani baka longmi som ko pakwaten an en kol don ani India hi ramzau takani ti kan hria chu baka tuipuin a hwal vela Indian Ocean ringot po hi India hian aveng ne lo lek lek thina India khotlang tuipui le vaukam ven na apop thom ngai ommeka helong hian na tangkai taka thok don ni angai ani
tuna hian Indian Coast Guard hian longza somnga pasari le thlona somruk pahni an nei meka surface platform hi mun somthum palia an neya advanced light helicopter som paruk nein hengte hi India kut chuak Hindustan Aeronautical Limited thau kut chuak ani Bangalore hian mun puyan neya en thlak na le en thli thlai na kholian an nei thlo bok tuna hian Indian Coast Guard hian mi le sa sing ni vel an nei meka New Delhi a mun puyan neya Indian Coast Guard hian borok bol hlo pe chuak lo long pathum an neya offshore patrol long somni pahni te long tol chakchi somli pali patrol boat pa ngai somriat pahni patrol craft somni pasari hovercraft som pariat an kolmek bokani helicopter an nei zinga hian hal chetak hal drove baka Donier 228 an kolbok Citizenship Amendment Act sanghile som pakwa an mangtang kai ta Citizenship Amendment Bill du lo na khan India ram angor ngenga rampum huapin protest na yani a nunna chan po an omnuala ni kha abik takin India mar chaklama asama lungoi lo lan tir na lian berkal puyani a mizo tan po dan sakayani ti in kan du lo zia kan aw puya Bangladesh atanga ron lut ten khole tuini na an nei zel don ani mizo te ta na him lo ti in kan aw na sa ani kha mase BJP sarkar khan apas ta thawa lung oi lova phun chungin kan lung oi lo na chuan ngai poimo a hlo lova sanghi somni pakhata mi chuan CAB tuna an pas nu a CAA ni ta chu athom po adai felta anga ngai ani Union Home Ministry chuan Bangladesh Afghanistan le Pakistan khole tuini na nei tuna Gujarat Rajasthan Chhattisgarh Haryana le Punjab pa kho samek te chu India khole tui anni aphal saka khole tuini na nei turin dan angin dil na an ron siam thayang mase heng mi te hi muslim an ni turani lava Hindu Sikh Jain le Buddhist sakho wan tu te an ni turani ti in Citizenship Amendment Act sanghile som pakwa zulzuin he thupek hi Union Home Ministry chuan ati chuak ta ani Union Home Ministry chuan notification ati chua hi Citizenship Act 1955 sanghile som pakwa a he dan siam that Citizenship Amendment Act 2019 be chana asiam ani a kan hriat angin CAA hi India rampuma mi maktadoi telin kan du lo chung BJP sarkar khana pas lo yani kha CAA noya hian December ni somthum pakhat sangni som pali malama Bangladesh Pakistan le Afghanistan atranga India aron lut Hindu Sikh Jain Buddhist Parsi le Christian te India khole tui anni theina tur ani bera sangni som pali nulama ero document thatak an na yangai thung Citizenship Act sangkhazuka songa panga section som paruk chapter panga na tlo chanin Gujarata Morbi district ate Rajkot Patan le Vododara achengte Bangladesh Pakistan le Afghanistan atanga ron lut Muslim sakho wontu ni lo sakho dang betu te chuan khole tuini na andil theita a chutiang boking Chhattisgarh Darf le Baloda Bazar mi te Rajasthana Jalore Udaipur Pali Barmer le Sirohi mi te Haryana a Faridabad ate Punjab pa Jabalpur mi te tuna kan soi ram pathuma tanga ron kal Muslim ni lo te chu India khole tui an ni thei don to ti na ni Muslim ho tan chuan na ve ngai tur takani Home Ministry soi dan chuan online hangin citizenship hi an dil thei dona state tina Home Secretary portala dil na hi anu tanga dananga ti fel ngai chin felani hnuwa sarkar gazeta chu ani don ani tuntuma hian Union Home Ministry chuan kan soi to angin Haryana Punjab Chhattisgarh Gujarat aram dang mi CAA in a huam te tan ruam hanna siam phota adot lia chuan BJP sarkar hian North East lam aron hoirin ani a kan hriat angin Bangladesh atangin dan lava Mizoram aron lu tam takan ve mek ni inalanga Assam chu Mizoram depa ringot po Mizoram min ron chu puitu Bangladesh atanga ron kal tam takan mek ani India rama an hlen du awangin Muslim tam tak chuan sakho dang bia angin anin ziak lut mek ni asoi ani le zela amai ro chu
dan lova Bangladesh atanga asama ron lut te hi Muslim an nih deuh vek awangin CAA hian a huam tam thei dawn lo ni in alang Mizoram tana poi tur ber chu soile soihnu Bangladesh atanga ron lut chongte le a che vela om hun khuar ho te so an ni a Hindu le Buddhist deuh vek an ni a sang ni som pali December ni som thum pakhat malama ron lut le an thla ho te anga document an nei phot chuan India khua le tui ni in Mizoram a anom hlen ve ngei don ta ani song ho so an pun chak dan kan hria a mi hring in thla pun dan pa ngai pi lamin an pung chaka chumi om sia chu Bangladesh atanga India a ron lut India khua le tui dik tak ni lo chong te vela an pung chak hle ti na ni a CAA kan dang thei ta si lova hetiang ang khe si kan la tok chho zel don ni in alang ta ani ole Myanmar lam chanchin mangin video han khar don te ang Yangon a junta force base bayani video masalama kan soi to a Myanmar khopui liana po in beina chuak chamchi tamaya zirtop ni thil thleng kha ni a Yangon Thakita township a pagoda pakhat sipai kem chuan bayan to ka tunna ya Yangon khopui mun sang sanga sipai mun le an sangoi zon pui ta chuan bayan tok mol molani Yangon a cheng pakhat soidan chuan tuna Yangon a junta sipai mun beina hian ong hanga sipai an hliam nual ni in a soi a beitu te hi tunge an ni hriat ani lova zirtop ni zan dar sari le achan ve a in beina hi a chuak trana helai hnaya cheng pakhat chuan daret le achan ve thleng silai le thilpuak ri hriat tur om thu a soya a tran tir chuan voi ni boma puaka a hnuwa silai ri in a chhun zom nga la janta lam hian rang takin arun beitu te hi an kap let nga la ni ong hlaya pol te hian helai Thakeda pagoda hi March thla a Yangon a protest nei wanglai atang khan an lua trana temporary base tan an hmang mek ani ong hlaya sipai te hian pro democracy te an ti du da na le rong taka an chet na chuan a volet ve mek ni in alanga Myanmar region sang le state sang a sipai sual ho hian bayan tok let ve mek ani Sageng region Magui region Chin le Kaya state a te Myanmar sipai te hi People Defence Force ten an ma chon mek ani tlang mi te chena state ni lo khopui lian zwala po ong hlaya sipai lal te le sipai ta na en thlatu dalan ho te chu be mabak ni in tin zon mek zelan ni a an be mek boka heng phat san tu te hian sipai du sakna dong thin ma se tuna zet chuan nun nuamin anom to lo ani ber mai Yangon bika hian Thakita township hi People's Defence Force chakna ani a sipai lampo in bayan tok chamchi a thlamuangin an khosa to lo ani ber mai tunkar chung ringot po hian Yangona ani zonin buma puak deuh renga ninga ni me ni somni pasari phei kha chuan Yangon khopuya voinga aya tlem lo buma puak hian ani bom puak zinga pakhat chu main pe number 3 wat and call tu chen na kota ni in wat and call tur hian janta lam hian administrator anda zela wat chairman pakhat po tu ti hriat lo ten an kap hlum nge ani me ni thum dei to khan wat number 7 administrator chu ka hlum aloni to bok Yangona People Defence Force lam chuan thu chu an ron siama mi puite chu pon chuak tam lo tur te cho ain restaurant vela kal tam lo tur ten an lo ngen to a mi puite chu ong hlaya sipai ho bul hna ja om tam lo turin le kok tu te bula om lo turin an lo cha to a enge a chan soitam ngai lovin kan hravek ome Myanmar khopui rang a ong hlaya sipai le police lalte sipai lam tang USDP hruai tu te le akula ta in hmang ho te chuan bayan tok mek zela mal sai thiam sniper bon tak su hnu ti hriat tak silai mu chu heng sipai ho tu le an lam tang USDP hruai tu te le kok tu te thlung luwa hian alut zot mai thina lu hek hok le an lua silai mutlang zok te chuan an nun na alak sak ve ta mek zang khuwa po abung butan ve ta